can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls, 'cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch, some days I'm strong. Halo guys, kali ini saya berada di Desa Munduk bersama insan saya, Kadek Juli Sastrawan ya. Di sini dulu pertama kali saya jalan-jalan tuh waktu SMA. Di sini dah tempat dimana saya nyari buah sotong di sini, dan sekarang sotongnya juga masih ada dan itu pun kecil-kecil, tak kira punah karena di sini sudah dibuat kayak topping gitu, kayak semacam tanaman apa beda lah, bokar. Sekarang tinggal sotong ini, tinggal ini saja. Lihat. Semoga kalian pernah datang ke desa ini, Desa Munduk, Kecamatan Banjar. Saya tepat berada di Puri Sunset, yaitu ada di Arden Villa, area utama Garden Villa, Desa Munduk, Singaraja. Sudah pelangi saya. Kalau kalian pernah ke sini, jangan lupa mampir. Saya tahu kalian pernah datang ke sini. Untuk itu, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa. Thanks for watching video saya. Jangan lupa like dan subscribe.